simenye iki kibitera, namba ari uko babaye abasirimu, namba ari uko babaye basigaye bagendana n'abandi bafite iyindi mico badasangiye, ariko twebwe imico y'iwacu nta mwana w'umukobwa wakwiyerereza ngo agende atagiye mu nshuti, atagiye mu muryango uzi, ibyo ntibyabagaho. Ntaje se byaye nk'umuntu nkanje w'umukecuru najya mu bindi ntaje byaye ntaje roza kandi ntanakuze mbizi. Abana b'abakobwa bubu sinzi nimba ari indero y'ubu, namba ari ukubera ikizungu, namba ari ukubera iki, kandi ukabona umwana w'umukobwa yatunga telefone y'ibihumbi 200 y'amajana 2 se atari nyina wayamuhaye, atari ahantu ubona ko ayo mafaranga aba yavuye nyine mu nzira zitari nziza bisanzwe. Nk'uko jewe nk'uku ngana uku wabonye uko ejo abagore bari bahagaze, ntange se nkabirana aba nkija kubihindamo, yani mbona iwanje ari ibisanzwe. Umunsi mukuru nanezerwa mfishe nk'agahuzu nkakambura, ni nka Nweri, ni nka Pasika, ariko ibindi ibyo ntabyo nujamo ndabirengeye. Shirasoni yabaga ari umuntu ushirasoni, avuga nyine umuntu utubaha ikintu cyose, utubaha abantu, ntubahe sobukwe, ntubahe nyoko bukwe, ntubahe muramu wawe, ntubahe mbese umuntu kera ntubwire umuntu wese wubaha, no babitaga nyine ngo uriya mwishire ashira isoni. Emwe je sindababona hari n'igihe nabonye baza aha mu isoko baje kwandika batamakazi, naherutse mbona bandika sinamenye iyo byahereye, twabonye banagaruka abo ndabona nuko urwaruka rw'iki gihe icyo nobahanura ni ukwicisha bugufi kandi ntibarebe iby'isi. Baza baca umugani ngo umuntu abumbwa n'utwo afite, abumbwa n'utwo ufite. Nimba ufite amajipo 2 uri umwana w'umukobwa w'umuntu, gumana ya majipo 2. Nitwa Marciana Buregeya. Buregeya. Mushaka kutubwira ngo kwande nande kumbe ko aho mwibuka bawandi. Papa yitwa Ndabarinze. Sogokuruza. Aha, ntawe nzi. Na mwamenye. Abandi ura azi imiryango akomokamo. Yego. Muri kino gihe dushaka kuyaga nk'umuco kuri mwe mwakuze kera. Baravuga umunsi mukuru mpuzamakungu hariho ubwigenge bw'umukenyezi, aho bavuga ngo ubutungane ku mukenyezi, amategeko ku mukenyezi akurikizwe. Mbega aho hambere mwaruka agateka k'umukenyezi kari kameze gute? Reka ko umukenyezi yaba mu rugo akiyubaha, kubaha ibyo mu rugo rwiwe, akubaha ababanye, akagira urukundo n'ababanye. Abagize nk'umushyitsi wabagendeye agatumira ababanye ati genda afite umushyitsi yaje kundamutsa, abazanye nk'akahwa babanye mukagasangira, hari nk'agaseke baje batekeye ugahereza ababanye ntiwikubireho, mwese mugasangira ukabahereza, yaba ari umwana wawe nangwa yaba ari umuvukana waje kugusura, ukabaha icyo wa muntu yakugemuye yaje kugusura, urwagwa bagasangira, uko yatekeye mukasabikanya n'abandi. Muri icyo gihe cyanyu harimo agaciro k'abagabo babashinze? Jewe ngakura nkabona na mama dukura, ubwo twabonaga wacu ntibagiraga n'ibintu by'ubusinzi byo gukubita abagore, byabagaho ntabyo nabonye. N'umutware wanje yarize yitaba Imana tutaranatongana, tutaranavugana nabi, tumeze neza mu rugo. Uri ugaruka mu rugo butigeze igikora? Nta n'ugwara gutya. Hano wibaza ko byava kuki abandi babisipfufu? Imana nyine yabinkoreye umutware mwiza atekereje, nanjye ntekereja, nkiyubaha nyine. Ukavuga waba ushaka kujya ahantu ukabwira umugabo ati nzaja gusura naka, yaza kuramukanya kwa naka, ukagenda ukagaruka, waba ari ahantu hakure ukamarayo nka 2 iminsi yaguhaye ugasubira ukagaruka. Niyo bishitse akaza yanyu utwagwa akada mushwana? Wigeze dushwana nawe umunsi warimo. Niwe mwaranwa inzoga ho?
we yaranywa ariko jewe nakuze nta nzoga nywa inzoga zari igiki cyaguteye utazinywa kandi ziryoha hakuze dusanga ababyeyi bacu bari boroye inka twanywaga amata twanywa ngo mu amata kibano mwabamwo nta mukenyezi we igenza nabi oya nta mukenyezi wigenzaga nabi mbese ikibano twabamo wagira ngo ni umuryango nta mukenyezi wavuga ngo yagiye mu kabare nta n'utubare twabaho baragana bari bafise ibitoke bagana bagatumira ababanyi nabo bagasangira aho twabaga sinabonaga n'izo badandaza barasangira gusa tinaka yavunuye urwagwa ruryoshye bakajya kwa naka bagatereka bakanywa ntabyo nigeze mbona bariko baravuga ngo uburinganire bw'ibitsina aho hambere hariyo ubutandukane burenze aho umugabo aboneka nk'akamana iruhande y'umugore barubahaga abagore babo bakabafata neza bakabambika nta na kera nta n'urudandazwa rwariho ngo umugore arigurira akantu wambaraga nk'icyo wambaye ari umugabo yakikuzaniye ari waguhaye nk'amafaranga ukaza kukigura nk'abafite nk'itunga mu rugo yagurishije nk'inka akagurira abana impuzu akabambika aho umugore yazaga kuvuga ngo aritwara wenyine ngo aradandaza ngo umugore yari atunze gusa aba mu rugo ukajya kurima ugataha ukamenya ibyo mu rugo nta bindi mwajya ahantu mukajya ari nk'ahantu mwagiye mu rubanza babatumiye nk'urubanza rw'umuryango nko gusohora abana nko kubatiza abana nk'aho abana babatijwe nibyo nabonaga uyu munsi muri mu gisagara cya Bujumbura amamuko iyo rwunihe twebwe twakomoka hariya mu ntara ya Cibitoke mu ntara ya Cibitoke haba hariho ibyo bita guharika hanaga bamwe baharika abandi baharitse ukumva abantu baramutwenga ntabyo nabonaga mw'ako gace k'iwacu nta byari bihari kubera barabatama barabapapa biyubashye ubu turasanze mukorera muracuruza uyu mugabo mumaze w'imyaka ingana gute ndandaje nyine aho nzi nararwaye nsanga umwana wanjye wino aba ari we nza turabana kubera nyine ry'amagume yabaye ahantu habanza kumera nabi nkarongumana n'umwana nabona sinakwigumana jenyine nkarombana n'umwana w'iwanje we tubana umutamu wawe yashengeye usanzwe ukora umwuga oya hakoraga umwuga nkukoze nyine aho nje gusa ngo kubana n'uwo muhungu wanjye ntabyo nakoraga n'ukuri uwo mwuga urakugaburira ku buryo utoja mu bintazi cyangwa ikindi kintu ntagise byaye nk'umuntu nkanjye w'umukecuru najya mu bintazi byaye ntazo roza kandi ntanakuze mbizi kandi uvuze ko umazemo igihe kinini ucuruza nazingiye ncuruza nyine nacuruje aho gereye n'ubujumbu aha ngereye aha mu gisagara ariko ubundi urungano rwanyu n'ababonye bata umurongo bakareka kuja muze kudandaza bakaja mu ntabwo nigeze mbona n'ukuri ntabwo nigeze mbona mbese tuvuge ahantu twabaga mu muryango no mu babanyi twasaga nk'abantu nyine biyubaha nk'uwakora ikintu nk'icyo ukabona ko yaba atejeje isoni abana nangwa umuryango ntibyabaga muri ino myaka turi berekeza abigeme bamwe batagira icyo bohereje imirimo bakunda gusiga inzara gusa no gutembera mu gisagara gukora uwo mwuga ntacyo bahanura wihigira uramuhanura akavuga ati wowe genda nuko uri uwa kera ntabyo wari uzi ariko rero mu bana nabyaye abana banjye Imana yampaye ntabwo bigeze bagira ibintu byo gusiga inzara byo kumera nabi uwo muco ntibageze bawukurana bakuze nyine bajya ku ishuri bagataha ariko iyo mico y'iyo ku umwana w'umukobwa kubona asohoka akagenda akarariyo ntabyo bigeze mbona kandi umwana nawe yagendaga akubwira ati ngiye gusenga mvuye ku ishuri mu bana banjye nareze ntawigeze agira iyo mico ntumbure warabibonye mu babanyi cyangwa ntabyo nigeze mbona abana b'abakobwa bakura muri ubwo buzima urabona ko kuko bakura ku ubwo buzima abagenda akarara aho hantu ntabyo twigeze tubamo mbese nta n'ibyo nigeze mbona umwana yagendaga agiye mu ishuri
agataha haza agakora ibyo by'ishuri akiga agakora n'imirimo yo mu rugo nko kuwa mungu umwana akakora imirimo yo mu nzu erega naho yo kwiga ayo mashuri atamenya imirimo yo mu rugo igihe azaza kubaka urwo rugo rwamugora akaba nyine umukobwa mu rugo akagira isuku akakora ibintu byose. none uribaza mwarubatse urugo neza uri kuribaza impamvu abigeme nk'ubu n'abasore bari kwaranirwa kubaka urugume bakamusambura hari imvugo kwibaza simenye iki kibitera namba ari uko babaye abasirimu namba ari uko babaye basigaye bagendana n'abandi bafite iyindi mico badasangiye ariko twebwe imico y'iwacu nta mwana w'umukobwa wakwiyerereza ngo agende atagiye mu nshuti atagiye mu muryango uzi ibyo ntibyabagaho cyari igisebwa kuvuga ngo umwana wa naka yagiye aha naka bamubonye aha naka bamubonye mu kabare n'ibyo ntibyabaho. mbega nk'umubonye nk'umwigeme wanyu yari yagiye kubaka atashe mu rugo aho hambere mwakira aho nakuze nta mukobwa nigeze mbona asambura urugo ngo agaruke iwabo atari urupfu rubatandukanyije n'umugabo. ubu aragenda kubaka agataha ababyeyi bamwakira ubona amahoro bamwakira none icyo wabyaye wagira gute nta kundi yagira ariko ni kubera nyine baba barafashe tuvuge nk'imico batakuranye imico myiza kamere nziza y'abana b'abantu. uyu munsi muri ko murakora umwuga wo kudandaza aha turi mu isoko mu ijana umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu wo muri izo rungano atunga telefone itari munsi y'ibihumbi amajana none wowe nk'umwana wawe tuvuge mu rugero uri nk'umubyeyi ukabona umwana wawe n'umukobwa tuvuge we nk'umuhungu arangije nk'amashuri ntarakora ukabona umwana afite telefone ntiwayimuguriye wowe wabona ko uwo mwana wawe iyo telefone yayikuye wamubaza uri umubyeyi mwiza avuga ati se iyi telefone yaje gute wayikuye yaje gute ninde wayiguhaye ariko ababyeyi b'iki gihe ngira ngo ibyo ntibakibigira ntabyo kubera nabaza nk'umutahe urabye uburemere bw'amafaranga kuri telefone nk'umutahe wogira akabanza mu ijabe umuntu akadandaza wavamo bwayo wowe telefone nza numva ngo zigura ibihumbi amajana umutahe w'ubu usaramama hambere umuntu dutangira kudandaza natangiye kudandaza aha mu isoko umufuko w'umuceri twagura nk'ibihumbi 25 30 ariko ubu ntibirimo ubu umufuko w'umuceri ni ibihumbi 130 n'ayandi hejuru. abana b'abakobwa bubu sinzi nimba ari imbere y'ubu namba ari ukubera ikizungu namba ari ukubera iki kandi ukabona umwana w'umukobwa yatunga telefone y'ibihumbi 200 y'amajana 200 isa atari nyina wayamuhaye atari ahandi ubona ko ayo mafaranga aba yavuye nyine mu nzira zitari nziza. tugarutse ku munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi mbere nk'usozera iyo bavuze umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe hagati y'abakenyezi no mwumva gute namwe hebwe ahubwo ntangiye kumva mu y'imyaka kera ibyo ntibyabaho twabonaga nyine twari tuzi umunsi mukuru wa bonane wa nweri wa pasika n'iyindi minsi mikuru ikurikira nka tuvuge nka sensiyo nka pentekote umunsi mukuru w'aberanda niyo minsi mikuru twari tuzi ntabwo twari tuzi byo kuvuga ngo agateka k'abakenyezi ntangiye kubyumva mu iyi myaka ntabyo nari nzi ntabyo kuvuga iwanyu nacu babwiye ni ibisanzwe nk'uko jyewe nk'uku ngana uku wabonye uko ejo abagore bari bahagaze ntange se nkabiriya naba nkijya kubihindamo yani mbona iwanjye ari ibisanzwe umunsi mukuru nanezerwa mfishe nk'agahuzu nkakambara ni nka nweri ni nka pasika ariko ibindi ibyo ntabyo nujyamo ndabirengera nkumbure ngira ngo ababijyamo barabisobanukiwe baba bazi n'impamvu. umubyeyi mwarubatse kandi barakunda kuvuga ngo ukubaka ngo urushinga rukaguma bafite umugani ngo kera baravuga ngo rugenda urushinge rugume
kera baravuga kubaka nyine ngo ugiye kurushinga urugo rwawe rugume rugira agateka rugendwe rugira abantu barugendamo n'ujya ajya avuye ahandi anaza ati koko naka yashatswe umutambukanyi mwiza arakira abashyitsi arafata abantu neza ko batubwiraga kera ababyeyi baraduhanura ngo ugiye kubaka umubyeyi akakubwira ati mwana wanjye ugiye kubaka uvuye mu muryango wibarutswemo ugiye mu wundi muryango ariko uzakunde nyoko bukwe ukunde wubahe sobukwe ukunde umuryango uzosanga muri urwo rugo ugiye kubaka umubyeyi yaguhanura naho yaba ari muramu wawe uje umugabo wawe adahari ntubu uzi ko adashonje umugaburire umufate neza ko twebwe baduhanura ariko ubu ngubu ngo mu kizungu cy'ubu batagutumiye invitasiyo wowe waza mu rugo rwa mukuru wawe n'inzara ngo ikakwiciramo ngo mpaka ukazarindira ngo utahageze saa sita ngo ntibakugaburire rero ibyo ntibyabaga igihe umushyitsi yagereraga mu rugo bavuye no mu gikoni warasubira ugateka ukamugaburira kugira ngo ntategereza aho serugo atahira urumva imico yarahindutse yo yarahindutse kera iyo bavuze ishirasoni ishirasoni yabaga ari umuntu ukirisona avuga nyine umuntu utubaha ikintu cyose utubaha abantu ntuwubahe sobukwe ntuwubahe nyoko bukwe ntuwubahe muramu wawe ntuwubahe mbese umuntu kera ntiwubwire umuntu wese wubaha niho babyitaga nyine ngo uriya ngo ashira isoni kubera utagira agateka utubaha abantu bavuze nsimbarubebe nyine ngira ngo ntabwo nyine batagira icyubahiro bihereza umubyeyi mu kugenda kurangiza impanuro watekerera abakobwa ubu baje kubaka umukobwa wajya kubaka ubu aragenda akagenda akamenya ati ubu ngubu mvuye mu rugo rwa papa rwa mama ngiye kubaka urwanjye akubaha umugabo akubaha abasanze akaba ameze akaba akarorero ko mu rugo agakunda umuryango asanze agakunda abaramukazi be umwituye akavuga ati uyu ni uw'umuryango wanjye umwituye akavuga ati uyu ni umubanyi ko ntiwaba hano ubaha urugo erega urugo rugize iteka kubaha umuntu w'urugo rwawe rurubahirije n'imana irarukunda ariko baradukurikirana n'uduke muba mucuruza kugira ngo bashobore kuza kubashora buriya ko mwabwiye n'ahereye ikibanza mukoreramo aha ni mu ihangare ya gatatu aha ndandaza umuceri n'uduharage n'aya mahoro ndandaza n'amamesa n'amakoto ariko muri iyi minsi umutahe waragabanutse sinaronka amahera yo gusubira kubirangura kubera bitera bizimba n'akahe kamotera bene imitahe ko rero abantu bafise imitahe babisa nayo gutera inyoni kugira ngo bagire icyo bafashije baravuga ngo urukwavu by'iki gihe yagufasha atakuzi yavuga ati mbega uriya ndamufasha ndamuzi barafasha abantu batazi abantu anangwa ukagenda ukaza gufata ayo mahera nza numva ngo nayishyiraho ukaza kuzana amafaranga y'abandi nko muri iri soko ryo yahomba ukazoyakura ntugende ntuzoba wikoreye umusaraba wo kwahombeje ibintu by'abandi emwe je sinababona hari n'igihe nabonye baza aha mu isoko baje kwandika batamakazi naherutse mbona bandika sinamenye iyo byahereye twabonye banagaruka abo ndabona n'ukuri ndizeye yuko ibintu by'ubugari dukoranye uzobona baje gukura umusara bagufasha asigira umutima wo kumenya ko abantu bagifasha yewe ntabwo nzi ko bagira ngo kuri iki gihe aho kigeze avuga ati uriya ni mushiki wanjye nangwa n'umwana wa masenge nangwa ni mwene data wacu ariko mu rundi nkanjye gusa atari imana yo mu ijuru ibiza umuntu boza kumfasha batanze bamfasheje rwose baza kuyansaba yarahombye azayakura nta wandi icyo ahawe baguhaye wakwakira ariko akubwiye ngo ngaya amahera nayishyirahamwe uzajya ukora ukujyana ntabyo jeno nshobora nawe ndagukengurukiye ntiwajye tukaganira akakera hari akagani k'ikirundi uvuga uti akantu ko kuba kurwaruka wumvise muri wowe urwaruka rw'iki gihe icyo nubahanura ni ukwicisha bugufi kandi ntibarebe iby'isi ubu ngubu urwaruka rw'ubu abana b'ubu
twihaye kitwica abuzukuruza bacu arareba kaba nyina ari umuntu ufise ariko nangwa umuvyeyi we ariko afite utuntu tubayabaye ariko yabona umundi mukobwa yambaye ikirato undi mukobwa yambaye ikanzu yambaye ijipo mbega jewe iriya jipo ntagiye kwizara ngo ndayambaye noneho wowe ntuzi aho ya jipo yapfuye ntuzi aho ya kanzu yapfuye ntuzi aho cya kirato cyapfuye ntuzi aho ya telefone yapfuye twawe tuvuga ugasanga amaze atese wowe uyu wabiyamubwira nyine ati jewe bigenda uku nawe urabyumva nawe akaba avuyemo agiye muri zanga ariko umwana w'umukene baza baca umugani ngo umuntu abumbwa n'utwo afite nimba ufite amajipo abiri uri umwana w'umukobwa w'umuntu gumana ya majipo abiri nimba ufite iyi telefone nk'ako kabayabaye kagumana ntubone wa wundi afishe cyaki kimwe iyi nyine zigezweho ngo nawe uza uyirondeye nyine ubugiye mu nzira